kenal mau mendapatkan kita Karina melalui channel N. Mencoba lebihkan nomor sukut-sukutan si pernah dibengkahkan disukutkan partua bikin masa dedek-dedeknya imo sukut-sukutan merjudul Sorintagan. Tikan arnia lotmo sada keluarga i sada kita kedek karena kita ini mertapin nilai dengo jelma karena ini kumernama deng lot lae soh ni sapo. Jadi kita ini lotmo sada keluarga odane lot bapana lin inang nanay ngo kesa imo nalago ki pegeluhi empat duka na karena secara ekonomi keluarga en pogos kalohon ngo jadi duka nasi empat ndai oda pelam begah kalondeng terlebih siampun ampun na menusudeng ngo. Tapi samping kini pogosna buka nasi ngobrol HNP jengeng mah oleh kerajaan inang nandai. Jadi putus asa mau inang naen nggo menulusi ngeluh pe susah buka naen pe oda kerajaan saneng. Jadi pada ketika berpikir mau iya marang pe merencana lako menadingkan buka naen umerna oda ya kapne mampu iya lako belah-belahkan buka naen. Jadi tulusi mau akal bakune carana asaboy iya laus ode kita buka ini. Tadi kumerna melamun ralang lae merembah kiong pakai kiong warna jolo. Disuruh mau duka nen meralang lae nilai. Tapi sindrang madeng disuruh engko mau itel pusikin kiongnya. Asa ulang boy dom lae kiongnya. Perangkat mau duka nen situan deket sipuduakan nilai agak cemalna sokosa nilai kumiali mau duka nen meridi sampai gonar kemana jengengkin suruh hinang nakin pe ndor mula lekah samula kemana duka hendak mermeami mau kesalahan saya mermeami meridi ndai duka nen baru neng mula mau katena diisi mau kiong nadai tapi sampai merjam-jam laju orang get dom kiong itu akhirnya ngolet jaya akak mengisi kiong dai kita ruingi pancur laju orang dom mula mau kala ini kepeken sindrang kala ini ilain dai nggo mau laos inang naidi ikadingken mau didahan na siang pun dai deket sinama telu isapo menjaga sokusa kala ini sapo na didapat kala ini mau tangis didahan na dai kumarna enggo muasan deket melehe. Jadi kisoi mo didahan na si nomor telu nuke omak ndai nina laos iyan dai si gicak nina ngo tapi oda lazum nggak deng dok didahan na si nomor telu ini ipema kala idi mo isapo
laju udah mula inang nadai. Jadi berpikir mau duka nen nomor 1 dekat nomor 2 dai lako melulu si inang nak kumerna nggo melehe kena muasan di dahan nagi berangkat mo kala idi itempi mo di dahan nak sekede kendai nggo kesai di berjumpa mo ya perjalanan deket sada pelandu ikusoy mo pelandu idi pelandu lo idah kondai mentas omak nami isen nina abang ni di mo kusoy ya loy pelandu idi mo lot adi ngondai arah menuju lausna nina ye ikut kalai mau terus menuju dengan dilo oma ibiki ngakono nggo melehe si sorintagan nggo muasan pema mo kami nina duka na sinumar salandai terus mau ikut dengan dilo dai sambil mendilai jalan indekan mau dilo nih melehe si sorintagan muasen si sorintagan oma pemai kami melehe si sorintagan muasen si sorintagan bagi melalap dilo na sampai nggo berjam-jam kelai perjalanan tapi kumerna ndor kelai merdalan kepar delang ibage inang nih mau dilo nih ibage mau tangis si sorintagan ini udah tersariksa tidak melot sada batang kayu belgah janah merbuah ipema mau duka nen 4 na itu kayu ini mau kesasoh duka nen jalo mau disorintagan dai baru bere mau minum tapi si tuan deket si nomor 2 dai kewenang gona belgah disuruh mau menangkis kayu ini lako muat buah kayu ini asal lot pangan kala ini menangkis mau duka nen 2 na dawuhi mau buah kayu mendekah menangkihin laos nolong hinang nen kadingken motong kalain karinana di kayu ini lujang hinang nen dai turun mau duka nen tuan dekat situ kan dai turunnya mula mu tempi di dahan dai si sorintagan oma temai mo kami melehe si sorintagan muasen si sorintagan nina abang nen motong dengan menempi tirahan nadar bolak balik mau terus indendeken melehe si sorintagan muasen si sorintagan nina tapi udah nih itu minang nandai terus ngulas lang nen puncak perjalanan berjumpa muya dekat sada tuara yang nandai
kau minang nen pemilukan mo mituara idi asal pangan nih asal lang nih tidak buka nih katanya lolo mo kurtuaren ipangan mo inang nih pangan ke sa inang nen baru dah tiga dekat nih sono lama mau duka nanda 4 nak ni bekas tuaren oh kesaso misi cekak tuaren mau duka nanda kalian sempat tangan mamo karina besur mo si tuara kalau ente oleh mo ngo ipangan si tuara karina bagimo sukut-sukutan cerita si Sorintagan. Jadi maknanya ceritain imo tersirat sada pesan mentahikan buka-buka asa ulang jengeng asa ulang mengalo-ngalo minang nak partuana asa ulang laos ilang nai itadingkan buka-buka ini jadi mo pesan ni sukut-sukutan ini imo sukut-sukutan sukutkan kami agendari sate